की khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Chief Executive Member Berim Jonga Jainte Hills Autonomous District Council uba Madan Bai Rimbai ula bu jingli yaka jingtmu Jonga Jainte Hills Autonomous District Council Barga Khazi Hills Autonomous District Council kibla thaula ban pha pinjla ne ka samoi trekam jangini ki artli ki council klem ki daw ki bashongnya uba Rimbai ula ong baka jingtarwa ban phia yaki constituency bla le dakini ki artli ki Autonomous District Council Kalong tang kajing persya ban yalam bakala ya ki pai ba jong kerilum khasi ba jaintia bat kinno ru baki bre ki babar ya ula kam sinchar ki kwa ban pinlong kum ki yeng trekam shimet ya ki ni ki artli ki Autonomous District Council na kenmau ke aiga bala la lebjia aga por bangalong kumwan di si hado Laisen Laiwan kata kemud kumbang di 3 constitution in the cup of 15 years ngala song hagato tutan CM Janji Hill Autonomous District Council dengan labah nan arjar san gitu por ngarang lo wan di first timer di artli ki district council Khazi Hills District Council but the Janji Hill District Council hagato gapor ki post ya ganega anti defection act kalong tang ka kle politik ki jong gitu ki balong sigam hagato gapor kata Khazi Hill le HS chela apa Janji Hills kadai ba Moonlight Parade andrai ke council hi wat kenega state government rupam da lai ban komut ban tebel ane ban pas ka ak kepada ka anti defection aki accept tang ke parlimen bagi ong ke Lok Sabha ka bala ban thau gi an la ne gi ak ka ba dai kum gi ne gi penja anti defection Haden nang to kelapoi ga election sama chele assembly election arhajar pra te ini let ba HS chela I contest election sakawai ke political party te la cha disqualify bela de kum UCM kum u te ka party gitu bagai long original di job naga tay ke tiket ke bawah job ya ga election MDC tahade nang to dalade hi yalade ulai cha ki high court cha supreme court ke wana ga direction jong ga supreme court high court ki ong gane ga anti defection tang ke parliament bala ban how ya gane ga ai ki Autonomous District Council hamtam ngi badai hapo Mikalia kimla Tagato ko par nga kan mau ba kalong kumno tapok Janji Hills ro ki yobot ya gajo hi tigi la yalam bakla longkong ya ki elected MDC ke bar ban yang hi bro ba ina do no po Mikalia hado rin dia bro ba gen kila sa yalam bakla te during that time ya ko par late Jacob udai honorable governor jong Mikalia te agata ka por Jacob ru uca ya lambakla ge gato kan ni politician ge gato kan ni ibasya penben dengan yang buris kerak sai buris kerak dengan siapa gende hado mentar kelas dang wanjia biang gende ke kam apo gini di artli Autonomous District Council kata ka Khazi Hill Janji Hill tang baka Khazi Hill kamda theo hado kata bakan dang le kata ka delimitation lene ban wat kilap nanti kumno ban yo ai di kata extension ke semua rekam ni nodok ka district politik ke state politik atau ke national politik original constitution jong kari dia orang baik 5 year plan
Tegine pet menta kala don ke isu kala don ke ai komiti bakila thau kala wat kila lunti ban la extension le benta art ligi autonomous district council. Temta ku majan ke lele ke district council meta dang sulong nearly 10 year. Kumno tangaden sistem artem la dilimit si dilimit te kembut gene la long kum keto ka wain ke kenja subok kum ke kenja corporation kebagila kibagi privatize di kat bomon ni gitu kibadai ki try jong keto corporation bela de privatize ke tengah i gende ba kai barok ke bakla ngakan mau suso keto ke porgi karohil ki klembot yang i hake bayadai bat kata anti defection act jong snem arjarsan Kiong em ngi te ngila siang thok ni kam dai ke kam ke bala ban le da ke kam su tengin kuah ban simi ke por ban sule kum bay lam bakla ki bay yo don bano ba bud bawa ni yang ni yo ka reflect la changi ki MDC tengah dapat meta ngai benot ado kata-kata kam tam geni ke janji hil district council bagi MDC hi meta la tam mo yakibarok lai pungut Kayeng dorba. Nomor paling ngang laptop mo kakten elected ro kimda kan mausho. Baka ay meaning elected ka ay wording elected. Legislator ro kimdon sho ha jabeng ay ro. Sugaj bay nado arjar kat kendai hado mata kat baman. Tekumi gene ka seeking prior asen jong gubernur ya kata kam bagi kuat ban delimitation. Kebomla ban long kebomdon ke prosedur ngai la de ngala deblong khatsan snem ngala aga kap khatsan snem mala long CM arse executive bat kathaten tengah i gene ke kam kalong kumne ke bomla ban long ba UCM utho sithi de direct charge tu na disi shaw honorable governor jong bigelia ke bomla ban long ngati ke bom don hire guideline bala ban accept begini de apa janji hil meta ki sedang le kata hadin balawan kata ka seeking prior asen jong gubernur ki sule melum mala kata kan ingut ki no ya kata executive committee ki syam ban constitute ya ka delimitation committee ban appoint ya ki member jong nega delimitation committee dua ki dang sudah syam mana gene tayo lalak tengah senyum lengo amne ngakren ni gene ngam persya ya no ngakwa bat persya ina betul kenang bagi pajba jong gene ga state jong ki num long ki pasya ya lam bakla kin senyum tho kin syai no ngamur bangakwa ban atap personal ya no ki pra politician lane ya no somebody by ong no badon ke business ang to nga keren baik in general kai ba kata ke penofak jong ke constitution jong ke India ke patai syayangi metalai ladani operate tangak software mobile rumalai ke bomdon ke prosedur ke balak manasen do gubernur ba tho yak siti tang uwai ubrib kamdon ngihap tebel hi hapok akosaw lah ke district politik lah ke state lah apa assembly kan jaju gubernur humno kan jaju gubernur tangan oleh sejong ka house kamdon kene ke bae ke ba penyelam bakla di jaj pendri jongi tengah kan mau le house nam arjar pra dai ke general assembly election ha state mihilia kalong ke ba kau bae ne ke balong ke ba penlengo ye kinong chong jong ke state namar election kia le arjar pra kedai baik ki number jong ki constitution hagi numerical ki dai baik ki ba nadok wasdang kami helia instruction as state road ketang sudah tebot dap nyobon haden lai saubnai ka konstruksi kam dai su to ko job to UMLA teman gane ruang ladaki kuat kan ya kata ke ban dilimit ke election kematnya tiket kumga 5 year plan jong dari India deh. Kalau lagi compare ki kasih janji ay kata ke Karo Hills ke layo ay ke extension ke don ke MOU in between ANVC and the central government signed by the ministry ratified by the cabinet union cabinet
that MOU during 2014-15 along Gunta. Di gumno ngin bod ikatay dungwi ruhab day ban hinaga sang government de. Gumno ngin la mita po kasihil kamta majang hil kabadang prakandai senam ga constituency la delimit biam. Te ngai gende kadai ka pa sa yalam bakla gi. Ba nong chong senong jong gende gi prinyo trap jong mita apo kejingyalam gani ke Korean Executive Committee Badon Arteli Kasihil District Council Kampam Gajangkil District Council tengah kuat no ban pensyai pajak ni tenang bagi pajak kin sel tho kidon ha lagi jong ke society kidon ke jong ke ta subo bat ki pressure group ki dai ban paj benia ya gane ban bisyar benia nang ba gane ke generation bangisi don mata kadai ke palong top generation kuno ngin yalam bakla ye gitu peleng amadam mata office autonomous district council kadai ke ban yada ke judge beri jongi kadai ban bat ya identity jong judge beri kasih pena kuno ngin sa yalam bakla ta ke bangen dia don man ke por ke ba katkum ki prosedur katkum ki guideline ke dunia kene ke extension baki la kubur mata kanga ong bai 100% kene kam dai kamarais balai kamarais what is the reason for extension dai patam bina klaim kita umum no lai kata ke extension kata ke 5 year plan kan dan not the 6 year plan 7 year plan kata ke dai panton kita kamtam la panong bagi jo kai kai bin na ka parliament lok sabha makin la ban le gini kai tengah ngaku ma ngai ban ba kim syai haborok arti ni autonomous council nodo ka kasil district council kumjoro kaya ka janji district council banganum kuwa re kene ke barok kan yaji kakum ke persior nang popan ba undum dai ban sa yalam bakla hagi kato kane somebody kibalit yang kene kenja return kibalit yang kene institution apa artli gini autonomous district council ne kumbanga bisa yang ne ke jo kene ke artikel 368 kadai original constitution jonggarin dia jongi kene kala state very clearly kang inagane kinsim bino ki beta bala bande kumi kene ki delimitation sam kene extension lada kan nagane ka kinsim biya ida kata subo no kumba nile ya dai ba kaji pateng ni ya dai ma ba pande ni ba so te hagat ani bantau nebenta ga ba nebenta ga jinggit yang di bobon balan kamdai ban long ni tengah bo ke jinggentu ye gi pai ba nong song senong jong ke kasih ba Jangkil district barok di banon di autonomous district council asli di bahabo apa la nyotram ba di pai ba ki rang ba long kume long pa bakin tai pinia ye gen den ban long kume kata ka long kume kala ban long no kum go mai na genja private ke dule ong ga shopping mall dene ba la kan le gong di gum ga kenja guest house dene di in dene ka dai ga bala pang kubor da constitution jam gar India nak bentar identity jam ga jak bundri jam kumno kinela kumno depan mata hajan ki lelai kala long ba 100% kala la delete ye gini gi kiten we the people for the people and by the people kene kita yang apa janji lah tuan masjid di kampung lah dilit kampung show not 2019 till date kalau coba sunang korpom penyajam kumno ikin delimit constitution kumno ikin extend ni kata ka samaj kerekam jong terekam jong kene ka district council janji Kamtam nomor ba watang ya ka salary
jong kini ki council employee jong ka Jaintia District Council ro kado mata jumlah council ka cipau benai tugum kidang kuasapan pelut kayu bisa saku kini ki jamba I thamula ki pemihak penong rim long beriman jong watang gede ro gobla asliau ngau ya pi gede gila dilit ya gede ka kim pila kapmo ya gede ki wording benta wat ya ka salary kebagi yo Indit konsert baci benai ro agine ki Islam do belai. Dai association jong council staff association. Balai siapa high court ke direct ya authority pada bandai kata kata. Seperti ingam ju yo sio aga long beri jonga. Kumbang na daga standing list. I never in my life. Ke executive committee Kala komanda gitu ki council employee. Namar ki council employee ki duk ban lek hado ban jo tang ta si benar na tulop ta. Jing sia ta executive committee to kadai ke top authority ban lek wat ya dia ki badai ki liabilities ki dues ki badangsa. Haka jo ke por honorable CM udayu hat jong executive committee mau udai ban pe kata. Haborok department kita kumbala tiblang ke kam kadai ke jongui mau ibadai uhat jong executive committee ngapai kumadai ke district council mau kan dai ban lawat ya ai kita bagi dai ban yo nolor bagi koordinat nolor bagi yo tulok sapumi kini ai kita ke delimitation sapumi kini lai kita ke extension ya life jong ka council naga 5-year plan sega 6-7 plan sino lai long kan ko bom la kan long tegende nga kampa berong tang gini di ya purno ya tarai na gane ka banga keren mata gumang alalong yang berubah lalong veteran ke kam district politik namar ngala job elected MDC hado 3 consecutive term hagato ka por kum repeat biang kat gato katem ngala ya si am rumah lalong yang second term si budget siteng hagane ga thap tem jonga ngalong si budget nala yo banong siam nala tit gitu gai ke baro aga to ka por bangalong siam arajar karla ka sawo ka sen ke banong pom nala ada ble kum gini kunja di mediation bala dai la arfu kan snam la dai ka por bandai ndai kum gini dang kendai snam ta sabantam tang si pro snam di la tua bandai gini gitu wadia ga tulok kepada ka khappo jonggi council employee kim dapsi hado mata kesni hado sipau benai dengan agane gapar dengan kuwa ban bekut ai bagane ga ai banga keren gin yo gin chai gi pai ba di pasong apo Khasi Hill District Council kunjoro hamtam ko Jaintia Hill District Council ke badai ke jaka ke jurisdiction jong go brin nyau trap jongi kene nga pai bagi pajak gintim no nado mata gesni bagane ke kam kadai ban logum te nang ba kene ke channel ke ba ngakren mata hakmat jongki ke channel ke badon burom ban pensopret ke new nang ba di pajak ai baros seluk jong ne ke prinyo tren hasi janti ke jo insya te tangine ke apapun no blessable